jeziku rode da ti pojem. Emisija o srpskom jeziku i književnosti. Pomaže Bog, dragi slušalci, evo nas u novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem, emisije koja bi trebalo da bar djelimično nadoknadi prazninu koja ostaje sistematskim protjerivanjem srpskih pisaca i srpskog jezika iz škola u Crnoj Gori. U ovoj emisiji o prvom srpskom arhijepiskopu Svetom Savi i njegovom književnom stvaralaštvu govori pjesnik Momir Vojvodić. Prošlo je 777 Savin dana od onog dana kada je veliki sveti putnik, vraćajući se iz svete zemlje, došao u Trnovo, gdje se upokojio 1235. godine, rekao je pjesnik Momir Vojvodić, govoreći o Svetom Savi uoči praznika. Od tada veliko ime Save Srpskog, Svetog Save, evo 777 godina greje kao sunce iz rasa iz Hilandara srpski rod. Od mladosti sam imao odgovor kad počinje nova srpska književnost. Govorio sam i đacima u školi i u razgovorima o književnosti da je nova srpska književnost počela one noći kada se mladi Rastko iskrao svome velikom ocu, županu Stefanu Nemanji, državotvorcu i crkvotvorcu, i sa ruskim monahom na brzim konjima otišao ne u lov kao što je lovila Vlastela, nego je otišao u nebeski lov, da lovi hranu duši. Tada je počelo i veliko vreme ne samo srpske nove književnosti, nego i vrijeme začetka velikog monaštva, a crkva je već bila utemeljena, već je Nemanja kao ktitor veliki i prije toga manastira stvorio Studenicu, majku svih srpskih crkava, u kojoj se i danas nalaze mirotočive mošti i kivot Svetog Simeona, oca novog srpske književnosti. Jer mi do Save imamo književnost koju je na veliku našu muku i žalost vreme zbrisalo. Odnijeli su to požari i zaboravi. A od Save počinje velika epoha. Nastavlja se ona srpska književnost koja je trajala od svetaca srpske pismenosti, solunske braće, Konstantina i Metodija, Ćirila, od nastanka svete ćirilice. I to su sad vjekovi. Vjerovatno je i više nego sigurno da su postojala od svetog Ćirila i Metodija do svetog Save mnoga srpska djela u okviru vizantijskog, romejskog velikog carstva, kad su vladali i Vasilevsi i pravoslavni patrijarsi. I u tom okrilju nastala je i svetosavska književnost, velika monaška književnost, liturgijska književnost, sa ondašnjim književnim rodovima kojih je bilo u obilju, od hagiografija koje su bile najomiljenije, onda biografija, znači žitija svetaca i žitija vladara, pa do pohvala, beseda, stihovi su bili omiljeni, prikazanja,
apokrifi, suprotni hagiografijama, romani, pripovjetke, istorijski spisi, rodoslovi, čuveni letopisi, pa hronike, kojim je bogata naša svetosavska književnost, i hronografi, zapisi, pravni spisi, povelje, prirodni i moralistički i razni spisi. A naš otac nove književnosti, Sava Hilandarac, koristio je ove žanrove. To govore najbolji naslovi njegovih knjiga: tipike, žitija, onda poeziju, poslanice, ukaze. I što imamo sada, zahvaljujući istraživačima velikim na jednom mestu, skupljeno u izdanjima prošlom vijeku, 20. vijeku, to su učinili veliki istraživači od Ćorovića i Dimitrija Bogdanovića pa k nama, u jednoj knjizi Karejski tipik, Hilandarski tipik, Studenički tipik, sa početnom glavom žitije Svetog Save, onda čujena služba Svetome Savi, napisana po velikom vizantijskom pjesniku Atanasiju Aleksandrijskom. To je jedna, nećemo da kažemo imitacija, ali jedna verzija poetske biografije ili poetskog žitija, ili bolje rečeno hagiografije, koju je Sava sročio, i ona ima oko 340 stihova, sastavljena od 8 irmosa pa ikosa. Pa to je jedna kompozicija koja tek treba možda u našem dobu da bude i od muzičara i od teoretičara književnosti dobro istolkovana, dobro protresena i primijenjena, naročito u liturgijskim službama, jer je to sama po sebi služba Svetom Simeonu jedno od remek djela koje je na početku svetosavske književnosti liturgijske. Svetogorskog
Među tipicima koje je napisao Sveti Sava, pjesnik Momir Vojvodić izdvaja studenički tipik zbog prve glave koja predstavlja žitije Svetog Simeona. Ja sam ponekad onako, dajući sebi slobodu kao grešni Momir, to i nazvao prvi srpski roman. Jeste to žitije, ali to je i prvi roman uz Stevana Prvovenčanog, a da ne zaboravimo jeromonaha hilandarca Domentijana, koji je napisao dva veličanstvena dela, žitije Svetog Simeona i žitije Svetoga Save, pišući ta dva djela evanđelskim metodom. Kasnije su nevoljni tumači u decenijama koji su potirali svetozarsko pamćenje učili u udžbenicima i u školama i studente i đake kako je djelo Domentijanovo žitije Svetog Simeona i Svetoga Save komplikovanim stilom pisano, a da je žitije Teodosijevo realistički pisano i da je to bolje. Nije bolje. Oba su ta pisca značajna. Oba su to da ta dva monaha bili veliki monasi hilandarci i značajni pisci, sam tim što je Teodosije uprošćavao veličanstveni barokni stil, ja bi tako rekao, evanđelski, jer nema ništa kitnjastiji od evanđelja. A Domentijan opisuje život Svetog Simeona po evanđelskom životu, kao što su evanđelisti pisali svoja djela, a tako naravno Svetog Save. Jer najviše je on dao podataka o tom svetom putovanju, o dolasku Save Srpskoga u manastir Preosvećenog Save, gdje ga je čekao slavni štap nekoliko vjekova i gdje ga je dočekala igumanija manastira Hilandara, Trojeručica Bogorodica, koja je sa njim došla u Hilandar, Simeonov i Savin, da ga čuva, i čuvala ga je. I danas je ona igumanka, a opet je sa Savom morala da ide u Srbiju, koja je bila u nevoljama, a najveće su nevolje kad se braća zavade i kada je tada srpska zemlja od tog strašnog sukoba između Vukana i Stefana bila prekrivena leševima, a vinogradi izgaženi, iskidani, zemlja ucveljena i zaplakana. Onda je iz Svete Gore, iz Hilandara krenuo Sava Srpski sa štapom Save Preosvećenog, sa moštima svoga oca Simeona, koje su točine Miro, na svu radost Svete Gore i svih monaha, i grčkih i ruskih i bugarskih, a naročito srpski, jer je Hilandar bio pun kao košnica izuzetnih monaha. Kad čitamo, kako kazah, prvi srpski roman, žitije Svetog Simeona, prvu glavu studeničkog tipika, naići ćemo na izuzetnu liriku, pored svih kanonskih, teoloških upustava i velikog nauka, najviše prijeni velika nježnost između sina i oca, naročito neponovljiv opis kraja Svetog Simeona, njegovo uspinjanje Bogu i njegovo penjanje na lestvicu svoju nebesnicu. To je kao jedan od najnježnijih svoga doba sinova, onaj Rastko koji je umakao te noći i zaplakao i majku i oca iz rasa da nađe dušu svom čitavom rodu, taj sada mnih Sava, budući sveti Sava, posmatrao je kako postaje svetac, kako teče
to uspinjanje u svete i kako se stiče oreol. On ga je vidio svom ocu dok je ležao na rogozi. 12 dana ništa na usta ne staviv prije izdaha. I u neprekidnom upućivanju na blagodjeti monaštva koje se okružilo bilo i padalo povremeno u lačna stanja, što im odlazi najznačajniji mnih tada Svete Gore, koji je tu i pogreben i čije tijelo nađeno cjelokupo.
Pjesnik Momir Vojvodić posebno mjesto u književnom dijelu Svetog Save daje poslanici studeničkom jeromonahu Spiridonu napisanu na drugom Savinom putovanju u Jerusalim. Evo samo jedan detalj. Ako sam i grešan, spasa mojeg molim da budeš sačuvan dušom i telom i sve božestveno stado. Ako hoćete saznati o meni, grešnom, to s milošću Božjom i svetom vašom molitvom zdravo i veselo dođosmo do svetoga i božanstvenoga grada. I evo šta se u ovom mestu nađe na blagoslov. Dajem ti krstić da mi ga nosiš za spominjanje i pojasić, jer sam ga poslao na grob. Sa tim krstićem da mi imaš molitvu, nosi mi ga uvek o vratu, makar i drugu ikonicu da imaš, ali njega uvek nosi, a pojasićem se opaši, da je uvek po bedrima tvojim, jer sam ga polagao na grob, krstić i pojasić. I takvu sam molitvu stvorio, da bi dao Bog, da bi se tako svaki hrišćanin molio za mene. I dajem ti ubrusac, što su mi ga ovdje darovali, a ja ga tebi darujem, da ti bude na blagoslov duše i tela. I kamičak, što sam ga našao, da ti bude na mnoge potrebe i da ga nosiš pri sebi. I moli se za sve nas, služitelju Hristov, da nas Bog ukrepi i sačuva, da bismo opet k vama došli. Čuvaj se, čedo moje slatko, da ne iziđeš iz mog zaveta. Sava prvi arhijepiskop. Dok je srpskog pamćenja, a pamće je beskrajno, duboko, što najviše nam opet potvrđuje i ovaj datum ovoga Svetog Save, da je to 777. Savin dan i neki srećan srpskom rodu, i blažen će biti i ozaren onaj koji bude proslavljao i 1000-godišnji Savin dan na ovom prostoru i ovom našem donebesju njegoševskom, jer je vladika Rade izuzetni božanstveni sustopnik Svetog Save. Sava mu je predak, književni predak, duhovni predak, a sustopnika svojih u srpskoj poeziji Sava srpski ima dosta, samo što je Bog uputio Iva Andrića da učini ono što je želio Vuk, da dovede srpsku rečenicu do savršenstva, i što je uputio velikoga Rakića, Milana Kosovskog pjesnika, i Jovana Dučića, velikoga brižnika, srpskog nacionalnog pjesnika. Sve ono kod nas što je veličanstveno i veliko, to je nacionalno, kao što je i Sveti Sava takav. Podsjećajući kako je Sveti Sava njegovao narodni jezik u svojim dijelima, što se osjeća i u tipicima, Vojvodić kaže: volio je da upotrebljava deminutive: krstić, pojasić, kamenčić. Ima tako niz lijepih deminutiva koje je Sava koristio, i rad sam ih tako ponekad izgovarati. To njegovo nježje u svom poetskom jeziku jeste onaj znak koji nas vezuje za najdonji taj sveti kamen na kom je sede onaj koji je tvrdio vjeru pravoslavnu svetosavsku i liriku svetosavsku, liturgijsku, iz koje je odmah proizašla jedna izuzetna književnost. Samo se sjetimo
Danila, pisaca Žitija, da se sjetimo Jefimije, do Stefana Lazarevića i njegove čuvene pjesme koja je stajala na Kosovskom stubu, u kojoj se opet tako ispoljava jedna veličanstvena nježnost sina prema ocu, isto ocu svecu i žrtve ome ocu, kao što imamo onu veliku nježnost sina Save Srpskog prema svom ocu, državotvorcu i crkvotvorcu Svetom Simeonu. Sveti Sava kao inspiracija srpskih pjesnika od njega pa do današnjeg dana je nepresušno vrelo i možda će neko od ovih mlađih naraštaja i učiniti i da načini takav pregled srpskog pjesništva koje je nastajalo od Save do danas, a naročito gdje je Sava tema, večna tema srpskih pjesnika. Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. O Svetom Savi i njegovom književnom radu govorio je profesor i književnik Momir Vojvodić. Sljedeći susret zakazujemo za nedjelju dana u isto vrijeme. Do tada pozdravljaju vas iz studija Slavko Živković, iz tonske režije Milija Konatar. Radio Svetigora, Vaseljenski radio.